Sikinyi habari. Ngambo wetu wa makobora bashakamata. Banakuwa munene. Benye biko huku FARDC inakimbia tena nenda ngambo za Baraka. Na magari, na ba migulu, mablese njo siseme sasa. Ile mablese sasa saba tu baliona shibe tulikuwa kule ilu kumashamba toka kutafuta miogo. Njo tulikuwa tunakimbia kuona gisi swima ilakala batu wote banamwangika kukimbia. Na ba soda kukimbia mablese ko mingi. Na mahopitali banafunga kuna ba munganga. Banafunga pole sana na shanga kisi atuyo hata mabari yao. Njoo hivyo maana yake batu wote maana yake atuyo kuko beba naendelea njia ya Mboko, kuko beba nashuka kuchini Rubenga na she wote tunashuka Rubenga. Kuko beba napanda tena kumilima, babibi ya mwema mateso banapanda kumilima tena. Njoo vile kisi batu bana mangika vile maana yake batu bashakosa amani, kukosa amani. Batu wanakosa amani kabisa. Atuye twende wapi? Bebe baisha nda Tanganyika kutafuta mamitumbu tena baende mitumbu inakosekana. Nurto dutangiye rero murabyumva uburyo dutangiye uburyo tuje tubabwira uko byitwaye. Urumva ko aya ni amakuru yandi y'umwimerere y'amakuru mutasanga handi buretse kw'Intare official. Mugubwe neza kandi mugire impagarike n'ubugingo, mugire Imana n'amafaranga. Murabyumva rero General John Kibangu bamwimuriye muri prison, amuvanye muri Demiape baza kumujyana muri prison ya Ndoro. General Sematama n'abarwanyi be bo muri Twirwaneho afatanyije na MRDP Twirwaneho bavuye nabo mu bice bari barimo bamanuka bari kwerekera Kalemi. Ni ukuvuga ngo ibintu birakomeje kandi umuriro uri kwaka. Masisi bakomeje kwiripotinga, Baraka byakomeye, Masisi n'indi mirwano irimo. Ano makuru rero sinzi ngo ndayahera he, ndayabanziriza he, gusa namwe ubwanyu mwabyumvishirije mwumva uburyo byitwaye. Wenda reka hari abantu batumva ururimi rw'Igiswahili nk'uko nabitangije n'ubundi nongere ngende n'ubundi mbibasobanurira. Ngo turi kumva amakuru ngo ibintu birakomeye, ngo igihande cyacu hose makobora bamaze kuwafata, bamaze kugera aho bita Munene. Bari Munene ngo FARDC niyo yari hariya za Munene, n'abandi bari hariya makobora. Nababwiye ko agace ka makobora yari igabarijwemo 223 ifite igice kimwe na Wazalendo na FARDC afite kandi ngo nabo bamaze kwerekera bose Baraka. Ngo ari amamodoka, abagenda n'amaguru, ngo ingomere zo sinakubwira. Ngo za nkomere ngo abantu bazibonye ngo nkatwe twari turi hejuru mu mirima ngo nitwe twakubarira inkuru. Ngo twari twagiye gushakayo imyumbati ngo maze ngo bituma tuvayo turiruka. Ngo swima irakara ngo abantu bose bamaze kuvamo, bose baragiye. Abagereye inama muri nane mu ntambara ya Liberation y'ukurikiye route nationale barabukurikira nawe. Yego ngo abasoda nabo abasirikare nabo kwirukanga ngo ariko amabrese ni menshi. Ngo noneho ngo n'amahopitale n'amasantere de sante amavuriro arafunze ngo nta baganga barimo nabo birutse. Njoo hivyo manake batu wote manake atuyo kuko beba naendelea njia ya Mboko, kuko beba nashuka kuchini Rubenga na she wote. Ngo hari abakomeje inzira ya Mboko, hari n'abagiye Rurenga, abo nabari kugenda bari guhunga. Nashuka Rubenga. Natwe ngo tugiye Rurenga. Babibi ya mwema mateso banapanda ku milima tena. Ngo babibi babagore baba mateso ngo bazamutse ku misozi. Njoo vile gisi batu bana mangika vile maana batu bashakosa amani. Ngo abantu bose ngo babuza amahoro, ngo abantu bose babuza amahoro, ngo ni gutyo ngo abantu bari kugenda bari gutatana. Amani. Batu banakosa amani kabisa. Atuye twende wapi? Bebe baisha nda Tanganyika kutafuta mamitumbu tena baende mitumbu inakosekana. Ngo bagiye muri Tanganyika ngo gushakisha uno bwato buno bupiroge mitumbu
ngo bayibuze, ngo n'imitumbo yabuze rwose yo kugira ngo bambuke bari kwigira Tanzania. Yego rero ahangaha bamaze kubasobanurira, ndahamya ko mubyumvishe uko byitwaye. Ni ukuvuga ngo intare za Sarambwe ziri kwa advansinga, intare za Sarambwe ziri kwinjira mu bindi bice hariya. Ndumva ko ntacyo nababwiye bantu bakunda Intare Official, ntacyo nababwiye rwose. Mugirirwe neza kandi Imana ibahe umugisha, ndemeza ntashidikanya ko byose ndabibabwiye. Reka noneho twigire hejuru muri Rugezi. Hejuru muri Rugezi, Generali Charles Matama ubwo aravuze ati noneho nanjye ndimanukiye ngiye kwifatira Karemi. Marigara wenda kuva hariya ugera harimo ibirometero byinshi kuzagera Karemi, uciye ahantu ku ruzi rwa Kimbi. Uvuye Rugezi uri kwerekera ku ruzi rwa Kimbi, uciye ahantu bita uciye Nganji, ni mu birometero byinshi, ni mu hejuru mu misozi ya Haut Plateau uri kwerekera. Donc uriya ruzi nirwo rugabanya Katanga na Sud Kivu. Uruzi rwa Kimbi nirwo rugabanya Katanga na Sud Kivu. Ni muri Fizi, intare za Sarambwe zamaze kuhagera ngo ba. Wahageze ninde? Ni Generali Sematama Charles. Hariya rero za Kimbi ni ku kiraro, kugira ngo wenda uhave uri kwerekera muri Karemi centre. Ushoreye inka ni iminsi 2 n'igice, ushoreye ugiye kugurisha inka ni iminsi 2 n'igice. Ngaho mwibaze noneho intare za Sarambwe ntabwo ziraba zishoreye hamwe n'amadubu, ubare ngo barahagera mu gihe kingana gute kugira ngo ugere Karemi. Ndi kukubwira ngo iyo ushoreye inka ni iminsi 2 n'igice, ibaze noneho udashoreye inka. Karemi ni hari hamwe no ku kibuga cy'indege n'ubundi aerodrome ya Rukubwa. Aerodrome iri hari hafi ya Rukubwa, ubona ko intare za Sarambwe ariho ziri kwerekera. Iyo uvuye muri iyo misozi ukamanuka uza guhinguka aho bita kuri Kamare y'abamare, ikagisirikari yari iriho abasirikare bavuga donc bano barwanira mu mazi. Rukubwa ni uruzi ruva muri Tanganyika, naho hari urundi ruzi ruva muri Tanganyika rukomeje, kuko ariho navuga umunani Lake Tanganyika irangiriye. Nk'uko muzi ko muri Lake Kivu havamo Rusizi, nayo ikagenda ikinjira muri Tanganyika. Nabonye aho iri kwinjira muri Tanganyika ngeze hariya Uvira, aho Rusizi iri kwinjira muri Tanganyika rwose narahageze. Noneho amazi urugezi ruva muri Tanganyika niba rujya muri Fleuve niyo bita Rukubwa, nayo bayita n'uruzi, kuko imigezi yose iragenda yiriya ikayiva za Minembwe hejuru muri Haut Plateau, iramanuka ikagenda ikajyamo, no havamo muri Tanganyika mo amazi menshi. Ni ukuvuga ngo noneho hariya baje kuhakorera masakre yaje gukorwa na FRDC, kuko hariya niho Perezida Joseph Kabila ancien president avuka hariya. Reka nongere mbabwire ko avuka hariya. Abantu 30 baje kwicwa na FRDC babahora ngo ni abantu bo kwa Joseph Kabila. Ni abantu bo kwa Joseph Kabila baje kwicwa. Kuzirangigira koko mana y'isi n'ijuru, ubuse nk'abo bantu bazize iki? Ati nibo batanga amakuru bakahereza Joseph Kabila. Urumva ko ibintu navuga yuko bitoroshye, ibintu bikomeje gukomera mu gihe bakomeje kwinjira mu baturage bakagenda bakabica, babahora ubusa, babahora ngo ni abantu bo kwa Joseph Kabila. None se kuba uri kwa Joseph Kabila byagutwara iki? None se umuntu wo muri famiye yo kwa Gisegeti cyangwa undi wahandi ageze muri Goma cyangwa akagira Bukavu bamwica? None se ba General Mayanga, ba General Rugayi, bariya bose imiryango yabo, ba General Mugabo, bariya bose ndetse na Bazalendo bamwe na bamwe imiryango yabo, bariya ba Dominique Ndaruhutse ntiri mu gice kiyoborwa na mama 23. Ikintu kizakubwira ko ubuyobozi ari bubi, buzibasira abaturage b'abasivile babahora inkomoko yabo. Ubwo n'ububwa, nongere mbisubiramo, n'ububwa ni n'ubugegerani n'ubucucu, ire ni ujinga, ni upumbafu. Hari ukuvuga gutyo iriya miryango yose ya za Wazalendo, imiryango yose n'izintera hamwe z'aba FDL bakiri mu mashyamba, bari hariya muri Goma, bari Bukavu, bari Rucuro, bari Kicanga. Kuki
batibasirwa. Ile upumbafu yabo kwa Gisegeti rero niyo mbabwira ati ni injiji n'ububwa. Hariya rero hari andi makuru n'ubundi mbona avuga yuko muri Fizi hari ahantu hariya kuri Bubwari, naho ni ku Cyambu, ni agasozi ka Bubwari, sorry, ako gasozi doke gateganye na Kigoma. No makuru ndaza kuyaverifia neza, bavuga ko hari ubwato bwa Tanzania bushobora kuba bwazanye ingabo. Ntago ndabishyiraho akadomo, ariko ndaza kubikurikirana kugira ngo nze kwibabwira abantu b'Intare official, bantu dukundana, bantu mu nkunda nanjye nkabakunda. Ariko ikintu kigaragara, ubwo bwato buramutse bwinjiye butwaye abasirikari batwirwanaho mama 23 baba bari bibogobogo bayibona baburasa nongera mbabwiza ukuri, baburasa ukurikije ukuntu uriya misozi iteye nahiri baburasa. Ikindi wenda reka hano mpave ndi kwinjira muri Masisi rwose, ndabona ngiye kuri General John Chibangu nawe wamaze kwimurwa. Ahanga icyo nababwira nuko General Sematama Charles yavuze ati ngewe noneho ndagiye kwifatira Karemi. Nuko ngo muri cya gice cyo hejuru muri ho plateau Amadubu advance, hasi Baraka advance, Intare za Sarambwe zivanze n'Amadubu. Uri kumva yuko baraca inzira y'imisozi bagaca n'inzira y'umuhanda, inzira y'umusozi n'inzira y'imihanda. Intare za Sarambwe Amadubu baradvancinga mu buryo navuga bwemewe n'amategeko agenga intambara. Aha, reka twigire Masisi noneho, manze nababwira uko byitwaye. Ndamya ko aho ngaho rwose amakuru nyabahereje, kandi amakuru ko muyumvishe. Mugire Imana n'amafaranga, mugire impagarike n'ubugingo. Ndabakunda cyane kandi mbifuriza ibyiza. Ano makuru rero ateye utya, no makuru ndabona ngaya nayagezeho. Umuntu aranyandikiye muri kino gitondo arambwira ati mzee, mumeshinda vipi, mumelamuka vipi? Ngo inawezekana, ngo birashoboka ko Jeturwa wa muvema yitwa ANCDH AFDP ya General autoproclamé Jean-Marie Bonane wa Mushaba, yewe ariwe witwa Abudu. Donc ndi Jeturwa ushinzwe operation yo mu cyama cyo kwa Jean-Marie. Jeturwa witwa Abudu yiripotinze ku Ntare za Sarambwe, yamaze kwiripotinga ku Ntare za Sarambwe. Hana nakomeza namwe ngo situation yengine ni ya kuwa mu eneo ya Bwito, ngo muri eneo ya muri Bwito witwa Bucyanataka, ahitwa Bucyanataka na Faringa, Nyatura na FDLR bari gusubiranamo. Donc donc ruwango Bucyanataka no muri za Faringa, Nyatura na FDLR bari gusubiranamo, ngo risasi kwa risasi. Ngo icyo bari gupfa taxe za Bonane. Nuko ngo hari amataxe bashizeho agomba kwishyura. Donc buri muturage ngo agomba kwishyura taxe yo kugaburira izo ngegera ku bunani no kuri Noheri. None ubwabo ngo bari gusubiranamo, ngo amataxe ngo agiye muri Nyatura, abandi bakababwira ati ngo agiye muri FDLR, abandi ngo FDLR se ko ari abanyarwanda ngo mwajya kwishyuza iwanyu, abandi batise nitubafasha urugamba. Uri kumva ko nabo ubwabo bari gusubiranamo FDLR nizo Nyatura. Ngo wamepoteana majeshi, ngo abasirikari benshi ngo bamaze kuhagwa, ngo ndetse ngo nuno munsi ngo ku itariki 23 22 ngo nago Sarongo yabaye umuganda, ahubwo bari bakomeje gushamirana. Ngo no muri iki gitondo cy'uno munsi ngo naho bakomeje kurasana kuri 24
bakomeje kurasana abo uko ari FDLR na Nyatura. Hariya za Faringa umuriro uri kwaka hagati ya FDLR na Nyatura. Arongera arambwiye ngo Ikinyana hiremese abazalendo 30 n'imbunda zabo baraye ahantu bita Kaboneko, baraye kuri defense za mama 23 ahantu bita Kaboneko. Kaboneka ahantu ni hariya muri Bashari Mokoto, abantu bahazi uvuye hariya wenda kugera za Ryagoro no mu bindi bice biraho ngaho, niho abiripotinze niho bari kugeza amagingo yangaya baturutse Kinyana 30 n'imbunda zabo. Ngewe ikintu kimwe nababwira ko wazalendo Nyatura bashobora kuzashyira buhoro ari amashyamba akazasigara abereye aho na Nyatura ikirimo, bose bari kugenda biripotinga abandi bagapfa. Mu gihe ushinzwe operation wo kwa General Autoproclamé Jean Marie yiripotinze, ukumva ko 30 biripotinze, mu minsi mike uzasanga bose noneho bamaze gushirayo. Ayo ni amakuru. Kumva ko Nyatura na FRDC ubwabo bari gusubiranamo. Nyatura na FRDC ubwabo bari gusubiranamo. Cyo ni ikintu rwose kucyumve. Reka nigire kwa nuza kwa Rubango cyakora Gisegeti sha ubwo nawe arabazirika. Ejo bundi ndaza kuzakora ikiganiro namaze kugitegura cy'abagenerali baba depo, abo bita ngo naba depo bari muri depo n'abafunzwe uko byitwaye. Hano ndabona muri Uvira ituze ryamaze kugaruka rwose. Uvira Uvira rwose ituze ryamaze kugaruka. Fizi umusirikare wa FARDC akurikiranyweho gusambanya ku ngufu umubyeyi wonsa no kwambura umuforomokazi amafaranga. Ibyo nibyo byabo nyine nta kundi, nibyo byabo. Kwa gatandatu mu mujyi wa Kinshasa, Brigadier General John Chibangu watawe muri yobe mu kwezi gushize kwa 11 uyu mwaka yimuriwe muri gereza ya gisirikari ya Ndoro nyuma y'igihe kinini amaze abazwa n'inzego zitandukanye z'umutekano n'ubutabera bwa gisirikare bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru yemewe aturuka mu nzego z'umutekano agaragaza ko uyu musirikare mukuru yabajijwe inshuro nyinshi n'inzego z'ubutasi ndetse n'urwego rw'ubugenzuzi bukuru bw'ingabo za FARDC mbere y'uko hafatwa icyemezo cyo kumushyira muri gereza ya Ndoro. Azwiho kwakira imanza zifite uburemere bujyanye n'umutekano w'igihugu n'igisirikari. Uyu nguze ko bamukoreshaga n'ubundi ngo ajye gutata abandi, none nawe agezweho ngo nyaga vuba nawe bakunyage. Brigadier General John Chibangu ushinzwe kutavuga rumwe n'ubutegetsi bwa hambere no kugirana imikoranire n'imitwe yitwaje intwaro mu gihe cy'ubutegetsi bwa Joseph Kabila, ibyo byatumye akatirwa n'ubutabera bwa gisirikari. Icyakora aza gusubizwa mu murongo wa leta mu gihe cy'ubutegetsi buriho. Guverinoma ya Perezida Felix Gisegeti yari yaramugaragarije icyizere gishya, imuha ipeti rya Brigadier General ndetse imuha inshingano zikomeye zo kuyobora ibikorwa by'ingabo za leta mu ntara ya Kasai y'Iburasirazuba, imwe mu ntara zagiye zirangwa n'umutekano muke n'ibibazo by'imitwe yitwaje intwaro. Kwimurwa kwe muri gereza ya Ndoro kwateje impaka n'uruhererekane rw'ibibazo mu bakurikiranira hafi bya politiki n'umutekano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku micungire y'abahoze mu mitwe yitwaje intwaro cyangwa bigeze kugira amakimbirane na leta bagaruye inshingano mu nzego za leta. Abasesenguzi bamwe babona ko ikibazo nk'ikizamini gikomeye ku butabera bwa gisirikari, ububasha bwa leta bwo gushyira mu bikorwa ihame ryo gira uwo itonesha imbere y'amategeko. Kugeza ubu inzego za leta ntiziratangaza ku mugaragaro ibyaha ashinjwa mu buryo burambuye, gusa biteganyijwe ko iperereza rikomeje rizagena icyemezo cy'uru rubanza rufatwa nk'urufite uburemere bukomeye ku mutekano w'igihugu n'icyizere abaturage n'abasirikari bagirira inzego
ariko reka mbabwire ntuza ntafunzwe, uriya Christian Chiwewe, John Kibangu nawe ntafunzwe. Uribuka wa mugabo umwe avuga wishe Laurent Desire Kabila bamwita nde, nawe ni generali yari afunzwe na Joseph Kabila, nawe mu minsi mike urumva bamaze kumukatira, mu gihe babandi bitwa ko ari inkoramutima za ntuza inkoramutima za gisegeti nazo zikomeje gukorwamwo. Gusa ikigaragara nuko umutekano wabashije kugaruka muri Uvira, umutekano rwose wabashije kugaruka muri Uvira, cyo nacyo ni ikintu cyo kwishimira nyuma y'ibiriya bisasu byaturikaga umunsi w'ejo. Aha, mu mujyi wa Uvira no mu misozi ukikije kuri uyu wa kabiri tariki 24 hagarutse ituze nyuma y'ijoro n'umunsi byabanjirijwe n'urusaku rukomeye rw'amasasu rwumvikanye mu bice bitandukanye by'uyu mujyi wo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Amakuru aturuka mu baturage n'abandi bakurikirana umutekano avuga ko mu ijoro ryo kuwa mbere rishyira kuwa kabiri umutekano wari umeze neza, nta kurasana kongeye kumvikana. Umwe mu baturage wa Uvira yagize ati twabuze neza wari umaze neza byabuze neza muri iki gitondo. Uvira yagize ati twadutse neza muri iki gitondo, umutekano wari wose, nta mbunda zongeye kuvuga mu ijoro. Ukumva yuko umutekano wamaze kugaruka. FARDC na Wazalendo babandi bari bamaze gupanga ibyo bari bapanze byaburijwemo kandi imyigaragambyo irakorwa. Ibyo bibaye nyuma yuko ku munsi wabanje hiriwe humvikana amasasu menshi mu bice birimo Kasenga, Murongwe na Karundu, aho bivuga ko urwo rusaku rwatewe n'abarwanyi ba Wazalendo mu byo bice ingamba zo guhungabanya imyigaragambyo yari irimo kuba muri ako gace. Iyo myigaragambyo yavuzwe nk'igikorwa mu rwego rwo kwamagana icyemezo Amerika yatanze isaba Alliance Fleuve Congo kuva muri Uvira. Gusa amakuru aturuka mu baturage agaragaza ko hari abifuza ko uwo mutwe waba ari uwo uyobora bashinja Wazalendo FDL n'ingabo za FARDC ibikorwa byo kubica no kubahohotera, ibirego bikomeje guteza impaka zikomeye mu baturage. Mbere yo kugira ngo ari amahanga agende nyavuga ngo ari kurindagira, bamanje bakajya kureba bari abantu 30 bishwe hariya muri Tanganyika. Ntibishwe se? Nibishwe niyo leta ya Kinshasa. FARDC iri kubica ngo bakorana na Joseph Kabila. Bakunze ibinare official rero kanere kubatinza kugira ngo umuntu umwanya wo gukurikirana amakuru no gukora ibindi. Icyo nababwira gusa, Imana ibahe umugisha, mugire impagarike n'ubugingo kandi mugire Imana n'amafaranga, mukomeze mugubwe neza kandi mukomeze mubeho neza. Bifurije kandi gukomeza kugira impera nziza z'umwaka aho muherereye hose.